as far as the land issues and all properties registration and the new act hardback AKLL. So how do you see that? Because when you are also trying to put everything in place. When you are also trying to put everything in place. It's not contradictory to any department, or it's not contradictory. Town planning is different, revenue is different, panchayat is different. And there have been instances where people of Goan origin who have been staying abroad, their lands have been grabbed by the land mafia. म्हणून हे भायले खुबशे लोक येता आनी पळयता, स्टडी करता आनी लोकांक त्रासान उडयता म्हणून सरकार करता ते सारकें करता. Okay. So. नाही झाले आणि हे केंद्राचे चालू. सर अनेक प्रश्न सर जसं तुम्ही कलंगूट कांदोळे ODP बी घेतला तसे बाकीचे ODP बी घेवपाचे घेता पण सगळे चेअरमन्स आमचे एक डिपार्टमेंटाचो आनी ओवरऑल एक्टिविटी जेनिफर हा आमचो दाजी हा जोशुआ आता घेतला इज अ यंग डायनेमिक थिंग जेनिफर इज ऑल्सो देर आम्ही तांकां बरोबर घेवन आमी करतले. आणि एक काही स्टेटमेंट केलं की ODP तुमच्या पळयता आपल्याला टायमाला पयलीं जाल्लेलें म्हाका लागना हांव कोणाच्या इंडिव्हिज्युअलाच्या फाटल्यान हांव इलिगॅलिटी जावन गोंयची जनता आनी गोंयचे जे सुरक्षीत आमकां सगळ्या गोश्टी दवरूंक जाय जे 16 लाखाचे कन्वर्जन जाल्ले ते कोणी केल्ले हे सगळ्या गोश्टीचेर हांवें ऑलरेडी ऑन द टेबल ऑफ द हावस हांवें ऑलरेडी सगळे घातलेले आसात प्लस हायकोर्टान एफिडेवीट घालपाक तयार हांवें केल्ले आसात म्हणजे ह्यो एरिया जे आमी काडल्या आनी एक लक्षात घ्या रिजनल प्लॅन तेन्ना दिगंबर कामतूच आशिल्लो चीफ मिनिस्टर जेन्ना चार्ल्स कुरिया आनी सगळ्या लोकांनी हे सगळे नामनीचे आर्किटेक्ट इन्वॉल्व आशिल्ले. अल्टिमेटली यू अंडरस्टँड वन थिंग वी हॅव नो पावर्स जस्ट बिकॉज वी आर मिनिस्टर्स वी हॅव नो पावर्स टू रिवर्ट वॉट इज नॉट इन द लॉ. यू कॅनॉट रिवर्ट वॉट इज इन द रिजनल प्लॅन 21 into something what you want. You have to understand that we are here to save the state of Goa. आले आसागांव पार्रा कांदोली कलंगूट आसूं तो एक भाग जालो तूं खंयी गेल्यार आमच्या सायडीक आयल्यार थंय उबे व्हडले बिल्डींग जावंक लागले यू spoil the whole terrain. So ultimately this is on illegality, this is not on any individual. That's why you must have seen yesterday in the press conference also I did not take the name of any individual. The media is clever enough to go and press a button. We call it Digital India. You can get information of all the properties or whatever it is. But I am not on any individual, I am on illegalities and definitely all the illegalities have been reverted. If anybody thinks that these are going to be reverted back, I'm sorry, that's not so. रिवोट केल्या म्हणून कोण मेळ्ळें तुमकां येवन रिवोट केल्या म्हणून मेळ्ळें की रिवोट करचें न्हू बीन पळयला म्हाज्या कॅबिना भायर ना रिवोट करचें न्हू बीन अरे माझ्या कडेन कोण येना म्हाज्या घरा भायर एक मनीस दवर कोण येना म्हाजे कडेन. So one more thing is that when everybody says that the minister is acting so this in trying to save Goa, why there is no statement or nothing as far as minister is concerned, as far as the old Goa issue is concerned? Old Goa issue, there is a question also. Yesterday there was a question. It's already in the High Court. We have not given any permission and we will not give any permission. But it doesn't come in that 100 meter buffer zone under the monument and other thing, but it comes in the 300 meters. But we will not give. There's total opposition from the people. Town planning will not be a part of any of these activities. Sir, Town planning, but the matter is sub judice. It is in the court. I can't talk also on that matter. So town planning has not given any permission till today. So town planning department has no role at the moment. So town plan TCP मागीर रिवोक कित्याक केली तो लास्ट टाइम तो लास्ट मिनिस्टर जालो तेन्ना ते म्हाका खबर ना सर आज हांव मिनिस्टर. सर वन मोर थिंग काल जेन्ना ODPचो चेअरमन जोशुआन म्हटलें की तांकां काही रिस्ट्रिक्शन्स आसा रिगार्डिंग जर ते करचे पडटले हांव व्हरतलो तांकां. हांवें ऑलरेडी स्टेटमेंट हावजान केला की मुख्यमंत्र्यांचे परमिशन घेवन हांव मॉविन गुदिनो दाजी साळकर जोशुआ आनी आमचो संकल्प बांबोळकर घेवन आमी दिल्ली वचून आमी उलयतले. ओके थँक्यू सर.